Kuki ge sok pamioi ahom Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal da layeng naba pukhalakhi bagi matang da oiragli wa fibam asigi matang da Medical Institute amasung Hospital asigi Maikeidagi Meeyam da Sengdok Warol Thamlakli RIMS Imphal na thadorakhi ba cherolamada Kuki ge asok pamioi ahum adu medical treatment ki damag leimakhong dagi purakhi bani makhoi ahum adu leimakhong da leiba chamaga marfuhum dai suba military hospital na refer tawduna purakhi bani adu moinamag Meeyam da lana uhan kiba yaba wafam oina soklaba kuki gi mioi ahum layeng chathanaba amasung madugidamak security gi lakhalakhiba section thorang singadu RIMS ki authority gi Maikeidagi tawkhibani haibasi aranba wafam ni thabak thoram singadu da RIMS Imphal na yauseluba leite chamaga marfuhum dai suba military hospital leimakhong na refer tawduna purakhibani aduga security arrangement ki thabak sing mari leinaba authority na tawjabani RIMS Imphal gi oina di hospital da purakpa anaba adubo ana layeng gi thabak chathaba खक्तनी हॉस्पिटल दा पुरकपा अनाबा अमा लायेंग भाईबसी मियोय अदुगी बैकग्राउंड नत्रगना फिबम मतम थीदना लायेंग बगी तंगाई फदबा अदु खंगना थबक तौबनी मसिमक डॉक्टर अमसुंग अना लायेंग दा थबक तौरिबा सिंगे प्रोफेशनल एथिकल अमसुंग ह्यूमैनिटेरियन की ड्यूटी नि रिम्स हॉस्पिटल दा इमरजेंसी याउना अरुबा लेना कया लोइनरिबा पेशेंट कया लायेंग बगी थबक चथरिबा मरमना हॉस्पिटल असिगी सर्विस दा अकाइबा पिबीगनु मियाम दा अना लायेंगी खुदुंग चाबा निंगथीना मतम चाना फंगहन्नना होटनबदा माइकई खुदिंग मक्तगी मतेंग पांगबियु रिम्स हॉस्पिटल असिबु लान उबिगनु हॉस्पिटल दा पुखलकपा अनाबा सिंग लायेंग बहाइबसे रिम्स इम्फाल गी थौदांगनी मियाम नमसि खंगना कोऑपरेशन पिबियु हाइना फोंदोरखली